Balkan Team ode jedino ja. Ironija. Nego što počnemo, moram prvo da vas uputim u svrhu videa. Video je napravljen isključivo radi humora i zabave. Nema nikakvu namjeru da vređa bilo koga. Također, nemojte svaku stvar shvatiti kao da je stvarno ili istina. Zadržaj ovog videa možda može da zadrži neke neprihvatljive delove za pojedinog posmatrača, ali je to svedeno na minimum. Maska ovdje stoji da bi zadržao svoj lični identitet i da bi se zaštitio od korone. I da, poštujte smjernice i pravila koje vam upućuje ministarstvo. Ne radi oni ovo da bi se zezali s vama, nego da smanje zarazu. I ne mora da znači da ćeš ti nekoga zaraziti. Može da znači da će tebe neko zaraziti. Bez daljeg odlaganja. Ajde da krenem. Ja ću vam pokazati 50 plus ili više od 50 stvari koje možete da radite u karantinu. Approved by Heroes Balkan Team. Broj 1. Plavaj. Broj 2. Pospremanje kuće ili sobe makar. Broj 3. Društvene igre. Dođevala, kako si uspeo? Bravo! Broj 4. TV ili online učenje. Broj 5. Druženje sa prijateljima ili sa ljubimcem. 6. Izađi napolje. Broj 7. Pravljenje liste. Urađeno. Broj 8. Čekiranje liste. Urađeno. 9. Učenje stranog jezika. Ja ću vam dati neke primjere na različitim jezicima. Konnichiwa, ni hao, guten tag, privet, hola, hallo, hello, bonjour, je plaisante, le résoudre. Just kidding. Let's check another number. 10. Moliti se Bogu. Broj 11. Čitanje knjige. Broj 12. Subscribe se na Heroes Balkan. Totalno već. 13. Lajkujte naše klipove. Nije mnogo, nije toliko teško. Imamo ukupno 24, uključujući ovaj video. Broj 14. Komentarišite ovaj video. 15. Šerujte nas. Broj 16. Zapratite nas na Instagramu i lajkujte našu Facebook stranicu. I pridržite se našem Discord serveru. Dobro, valjda je dosta reklamacija. Jeste, čekaj. Broj 17. Subscribe se na kanale naših prijatelja. Dobro, sad dosta sa reklamacijom. 18. Naći hobi. Broj 19. Kupovina. Broj 20. Crtanje. Evo ga. Ovo su moji radovi. Majnen olovke i maj zarezač. I sad možemo da počnemo da crtamo ovdje. Prvo da završim. Gotovo. What the 21. Video editing. 21. Video editing. 22. Uploaduj video. 23. Zalite biljke. 24. Ispečete već drugari. 25. Uštedite pare. 26. Animirajte nešto.
27. Muzička proizvodnja, muzička produkcija, pravljenje pesama. Odustani od toga. 29. Photoshop. Okupati se. Od Bihaća do Petrovca sela, do Petrovca sela. Srpska zemlja napadnuta cela, napadnuta cela. Karadžiću, vodi Srbe svoje, vodi Srbe svoje. I nek se vidi, nikog se ne boje, nikog se ne boje. Ok. Mala pauza. Umorio sam se. Broj 31. Podučavati druge. 32. Kobol maraton. Kraćeno sa Heroes of Balkan maraton. 33. Plesati. 34. Kuvati. 35. Programiranje. 36. Odraditi ono što si planirao pre 2 godine. Ili ispuniti tu želju. 37. Yoga. 38. Teretana. 39. Praviti mimove. 40. Reći prijateljima da znaš nešto. Ej, ja znam nešto. 41. Slušati Bako MC.
Dosadno je, al ne mogu vani. U karantinu sporo prolaze mi dani. Ček, stani. 42. Gledate crtače, filmove ili seriju. 43. Sjetite se starih igrica ili simulacija. 44. Dezinfikujte se. Broj 44,2. Dezinfikujte sve ostalo. 45. Pravite prezentacije. 46. I seci drva. 47. Raditi nešto legalno. 48. Raditi od kuće. 49. Izaći napolje. Čekaj. Ko se već bio spomenuo, a? Da, kao 6. Idi sve iz početka. 50. Isprobati nešto novo. Ja sam sad počeo da snimam facecam, kao što vidite. Mislim da ću da zažalim zbog toga. 51. Ispraviti se. 52. Ići u školu. A, da. 53. Raditi domaći. 54. Set se drva. 56. Napraviti merch. 57. Napraviti novu spravu. 58. Žonglirati. Dovoljno. 59. Slušanje pesme. Prolaze mi dani. Ček, stani. I da je. Jedan deo sam preskočio, slučajno. Samo da vratim ovo. To je broj 53. I to je odjevna špica, takozvani outro. Napokon. Hvala što ste gledali ovaj video. Subscribe-ite se na ovaj kanal. Like, share, subscribe, komentar. Će nam mnogo pomoći. Također, imamo i socijalne medije. Zapratite nas na Instagramu, lajkujte Facebook stranicu i pridružite se našem Discord serveru. Ovaj logo će zameniti sve naslovne slike na YouTubeu, Instagramu, Facebooku, Discordu i na osnovnim kojima imamo. Ako ima. I sad, Zdravo! You better know it. Yeah, I am the samurai, and I'm taking it over. Urađeno?